Assalamu alaikum туғандар, урматтуу көрүүчүлөр, амансыздарбы? Биздин жалпы катталуучулар. Туғандар, бүгүн 2 март, Чүй обласы, Пирградный мал базары, ушул жердеги жылкылардын бааларын сиздерге билип берем. Биринчи эле бул жерде аттар турат, бир 10го жакын. Анан оң жагындагы бул жагы өспүрүм талар болот. Бар жагы бир видео. Сиздер видеого класс басып туруңуздар. Сатылгандан баштайбыз. Канчага сатылды шеп бул? Байке канча болду? Канча алдыңыз? Мал базарга бир киргиз болду, ориентировочный сена канча болуп аткан? Канча болду? 75. Ургачы кулун экен тугандар. Ургачы кул 75ке алыныптыр. Бир байкебиз сатты, бир байкебиз алыптыр. 5 кашка ургачы кулун экен. Мына тугандар. Болду мына. 75ке алынган тай. Paroda, ilim. Ол. Paroda enesi. Parodası enesi менен. Өткөндө тарт деле киргизбей коюптур. Жо, тарт киргизиле. Эмин ошол жерге келгенде өсүп койсун. Жо. Мен да барма молчун. Файдан 2 Алар бул сатылыптыр. Дальше бул жерде аттарды тартып киргизип баштайм. Мощный аттар түштүр. Мындан астында көк ат турат, бул көк ат турат. Азыр сиздерге маалыматын бирден жеткирейин. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Кандайчы? Жакшысызбы? Аттарын чоңдорун алып жүрсүздөр го бүгүн, ha? Кылдарын. Ман жашы канча? 3 жаш бишкен да. Бишти бою канча чыгып калды мына жоон? Кысқасы 1.65 плюс минус да, ha? Ошо чыкса керек тугандар. Бирок чоң экен, омуросу да чоң болгон. Бунун баасы канча мына көк биштин? 700. 700 миң сом, где-то 7,5 миң долларын тегереги. Мына сиз минген чоң атчы мына чоңу. Бул деле 700 миң, ha? 700 миң, где-то 7,5 миң долларын тегереги. Бул чоң экен, ha, будан, ha? Көк аттын жашы канча бунун? 3 асы. Жанына турунчу мындан? Мына тугандар негизи чоң ат экен, мына действительно мына көк ат. Суага узун келген, бунун дагы байкебиз 700 миң сом деді. Ушул экөөнү тең 700 миң сом, где-то 7,5 миң доллардан сурап жатат. Бир номер айтып коесуздар, бир номер кайтага. 0704 46, ha? 46 35 39. Мына тугандар 700 миң сомдон сурап жатат. Бышты, анан бул көк ат. Экөөнүн ээси бир адам. Албан ат канча? 300 миң. Жашы канча? 5 асы. 300 миң сом. Сиздикиби? Улагы барбы? Молодец. 300 миң сом. Номер билесиң, билбейсиңби? Номер билбейт экен бул жаш бала. 300 миң сом дейт. Мына артта байкеден бу хорошо, азыр анан алып коебуз. Азыр жанындагы бул сары кашкатты дагы сурап коеюн. Канча болот чеп бул? 300. Жашычы? 3 жаш пишти. 300 миң сом. Болду. Мына 300 миң сом. Байкебиз постоянно базарда жүрөт, адреси ушул жерге келип бересизге. Так, бул жакта аябай базар кызып атат. Ошол жерди тартайынчы, мына базар кызган жерди. Жаныш деген акебиз хит болду атко, хит. Жанышка канча болду? 130га бербей атат. Жазга 1 жаштык тай экен тугандар. Көк жүгүлү кайманаты. Көк жүгүлү, а? Жүгүлү. Ток. Өлтүрүп койбосун деп турчу. Мына тугандар 130 миңге берилбей аткан эл топтогон тай базарда хит болду азыр. Мына көк жүгүлү деген кайманат. Өзүңүз канча дедиңиз? 200 сурап атат. Бул сатылып кетчү, бул жакта. Аксыдан, Оштон келген меймандар бар жөө келип соода кылышат тугандарына. Бул жерде да бир мунан чыкмаган экен. Алып соодасын болсо, кайын номерин алып кой. Мунан чыкмам дала, мунан чыкмалчы. Болду, азыр мына. Так жандар. Мына мунан чыккан биринчи көрсөтүп коюн. 3 кашка болгон. Кирбей калды, косметика бутун кириш керек эле. Баасын канча дедиз? 180 миң. 180 миң, а? Где-то 2 миң доллардын айланасы болуп аткандар. Бою канча чыгып калат примерно? 1.55тен өйдө экен тугандар. 180 миң сом. Өспүрүмүз дегендерге. Номер айтып коесуз. 779 0779 91 91 45. 91 91 45 тугандар.
алыстан да көрсөтүп коеюн өспүрүм издегендерге. Бул тай көк жүгүле хит болду бул жакта. Может сатылбаса базарда айланып келип номерин алып коем. Эми арзаныраак тайлардан аттардан көрсөтөйүн. Бул жагы ургачы, эркек. Көбүнчө эле кымматтарды тартып койдум биринчи. Так. Мына ургачыны канча дедиңиз? Канча деп аттыңыз эле мынаны? 150? 130. 130. Бунан чыкма байтал болчу. 130 миң сом бунан чыкма байтал туугандар. Бою 1.55 плюс-минус примерно туугандар. Азыр мына дагы тайлар турат. Тайлар канчаны сурасыз тайларды? Эркекпи? Эркек тайлар 50 миң сомдон. 50 миң сомдон. Азыр мындан да дагы жаныңызда бир чек жеген өспүрүм турат, тор башка экен. Ошону азыр айланып өтүп коеюнчу. Ава кайсыны? Ал жакта. Так, мына тор кашкан тартып коюнчу туугандар. Жакшы өспүрүм экен. Бунан чыкмабы? 100га барып бунан болот. 100га барып бунан болот. Тор кашка. Энеси Карабайыр, атасы Европа. Европа менен Карабайырдын аргыны гибрид экен туугандар. Баасын канча дедиңиз? Баасын 200 сурап атабыз, кем бар. Баасы 200 миң сом кем болот экен. Номер айта бериңиз. 705 мен. 075 89 05 05 05. Аты Сыгатада турат. Аты кыскасы жылкы Сыгатада турат. Жылкы Сыгатада турат дедиңизчи, атыбы? Жылкы Сыгатада. Болду. Эми мынак жетилеп коюңуз мындараак бир аз. Артынан да көрсөтүп коюнчу. Мына туугандар, баасы 200 миң сом турады. Тору кашка экен. Бою где-то 1.55 плюс бол. 1.55 плюс болуш керек, а? 1.55тин үстү экен доллар. Өзү мындай суга келген өспүрүм экен. Анын жанында дагы бир көк мындан чыкма турат, аны тартып коеюн. Или молодец, жакшы тартып атат. Болду. Так. Туугандар, мындан да бир өспүрүм турат. Көк өспүрүм экен. Эркек. Моюндары керилген. Жашы кунан чыкма дедиңиз, а? 4 ай. 1 жаш 4 ай экен. Бунун омуросу төшү аябай жакшы экен, а? Омуросу жаммасы, тимишелер келишкен экен. Баасын канча дедиңиз өспүрүмдүн? 200. 200 миң сом кем болот, а? Кем болот. Жактан туулган. Энеси Россиядан келген. Россиядан келген, бирок ушул жактан туулган дейт анда. Арт жагына көрсөтүп коеюн, негизи жакшы өспүрүм экен. Базардагы алдыңкы өспүрүмдөрдүн бирлери. Азыр номерин дагы силерге жеткирип берейин. Артынан да көрсөттүм. Номерди айта бериңиз, номерди. 0704 074 24 57 57 57 туугандар. Ысыгатада турат, а? Ооба. Ысыгатада турат, өспүрүм. Если что, ушул номерге байланышыңыздар. Азыр далышы мен улантып көрсөтөйүн. Так, чарба аралаштырып тартып берейин. Бул жактан кандай тайлар бар. Байке канча дедиңиз? 35. 35 ургачыбы? Эркек 35 миң сом. Азыр базарга 35 миң сом. Онда да арзан ат окшойт азыр сайынчы. Ат канча экен, атпы, кунанбы? Канча дедиңиз? Арзан экен, а? Мына малга минге 80 миң сом. Бою где-то 1.50тен жогору болуш керек, а же 1.50 Бунан 80 миң сом туугандар. Минили үйрөтүлгөн экен. Номер айтып коесузбу YouTube'га? Бар номериңиз? Айта бериңиз. 0 канча? 709 33 03 23. Ушул номерге байланышыңыздар. Мына 80 миң сом туугандар. Чарба ат издегендерге 80 миң сом экен. Байке, тайды канча сурабыз? 65. Ат көрүмдөгү тайбы? Союла турган тай экен туугандар. Бар 65 дейт. Болду. YouTube'га байке, мал базарга. Сатыш керек. Мал базарга. Кайсы? О, 2 тайды тартыш. Жерде кашка, бирөөсү тор кашканыбы? 50 бул 60 да отом. Ургач эркек. Эркек өкөтөң. Өкөтөң. Эркек.
Bunысы 50, жерде қашқасы 60 екен. Азыр артынан да айландырып көрсетіп қояйын. Мына байкебіздің тайлары көлдік екен. Moğollar da tartış moğollar canında. Жанында оптом сіздерді екен да. Мына байкебізде где-то 35-тен береді екен туғандар. Байкебізде постоянно тай болып өткен. Тай керек болса байкебізге байланышсыздар. Бұл жағы 35-тен чарба тайлар. Тай іздегендер где-то 10 тайдың тегерегінде екен. Азыр сіздерге номерінде алып көрсетіп қойын. Номерді айта беріңіз оптом тайларды. 707 0707 177 177 916. 916. Çalsın mı? Болды. Байке связда екен. Шу оптом тай іздегендерге ушу тайдың бар жоғының хозяйны бір мына. Bizde de var. Постоянный болады десеңіз. Daha толтыра 50 tay var daha. Оптом екен да, только эле оптом, оптом. Фурасымен алып келеткенсіз. Мына туғандар, тай керек болса чалыңыздар. Чика taylar, чика. Қазағанды тай іздегендер қандай тай керек болса. Мына туғандар, көрдіңіздер. Қалғанын номерге байланышасыздар. Шеп қанша деп отырсыз бұл торыны? 65. 65 еркек пе? Erkek. Еркек. Жазға бір жас шықма да? Жазға бір жас шықма. Сұрақтан көрсетіп қойын. Жазға бір жас шықма 65 мың сом дейді. Номер айтып қойыңыз бұл номер? 0554 0554 32 32 81 81. 81. Байкебізге чала бересіздер. Мында да бір жақшы өспірімдер тұрады туғандар. Мында сіздерге көрсетіп қойын. Тору қашқа, жанында көк жерде болған. Тайларды қаншадан дедіңіз? YouTube'a girip koyuna. 87'den. 90'ı kaysıl? 90 Kaşka. Kaşka erkek 90 yerde cüzdük mü? Yok yerde 70. Yerde urgaçı 70, jandagısıça? 95. 95. Boyları жақсы болған өспірімдер. Бұл таза екен. Енші қылғаныңыздарға енші болып жақсы неслер екен болады. Hazır номерін айтып қойын. Номерді айтып қойыншы жақсы тайларыңызға. 707 94 94 83. Болды. Ошу номерге байланышыңыздар. Тұғыл таза екен. Адресі Соқұлта тұрады екен. Видеоны улантуны баштайын. Так, астында астындағы бір қаратай, жанында торытай тұрады. Еркек тайлар кен бұлар? Bir taylardı görüp çıkayınca andan gene. Қайларды қаншаны өді сауа? Тартпайлыға чай. Неге? Қой балам. Неге қандайсыз? Жақсы. Не ол сатылбай қалды? Хит болып кетейін өтасыз бе? Тартпай. Жоқ, о, мейлі, не ол, ұрдалған ба? Жоқ. Ұрдалған болса айтын тартпайлы қойын. О, негіз тартпа дейді, бұл негізі 85-ке сатылған тай болчу. Бұны қармалышыптыр. Так. Ава, тайлар қанша деген тайлар? Қаншаны сұратасыз? 60 ургач еркек. Ургач 60 мың сом. Туған ат қанша екен ат? Торғашқа бұл чоң ат бұ же? 4 жаш болады, а? Жаңасы 4 жаш болады, бағасы 200 мың сом дейді. YouTube'a номер айтып қойыз бұ? YouTube'a номер қалтып қойыз бұ? 0705 040571. 4 жаш кен туғандар. Бойы 1.60 плюс мұныз кен. Қалғанын телефондан байланыш бересіздер. Мен видеоны жиынтықтайын туғандар. Бүгін 2 март Улаққа өтіңіздер. Бишкектегі Дачасу ат майданында 70 тай 10 ат деді, тоқылатты ұшынай сайылып жатады. Азыр Улаққа жөнөйіз ал жақта тартып көрсеткенге. Туғандар, азырдағы бір чоңырақ ат келіп қалып тұр. Айғырға дейт, үйірге. Жашы қанша бұның? 10 жаш. Үйірі бара? Үйірге өткен туғандар. Үйірге ат іздегендерге басын қанша дедіңіз? 140 мың. Бойы қанша шығады? 172. Бойы 172, бағасы 140 мың сом. Номер айта беріңіз. 505 0505 34 33 15. 34 33 15, а?